ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا حرالي تديبسيتما أكاتا بريفما أكاسما أمالي PDF بريفما جاتشو كتابة PDF دا كفولا جوالا رتنبوني أكاسما أمالي ساقالي إيميلي إرتنوف كتابمون إسيني قبيلو في إني سكامي يوجدتن إسا كان جاتشو إسان تندرو أغرسيسي جعلا إسا تبريد جاتشو دا كان سوقا بلاشتوري كيساني بوفتني eega buufattanii anama waan irratti faayidamaa jiruuf haala kanaan naa baha tuttuqaanii tarreelee sadeen san dha'ottanii waggaa tarreelee tana dha'ottan amma haala kanaan kun wanneen oguleen isin gaafatee dhufa bakka tana jettanii irratti dha'ottanii isin dabarsee bakka imeelii keessaniitti isin dhaqaa imeelii yoo tokko qabattanii lama qabattanii isin irratti filattanii haala tuul jechuu waa tokko isin gaafatu malee dhufee bakka tanatti isin deebisa imeeliin haala kanaan baha jechuudha. Sanii achi barreeffama kunoo haala kanaan ogaa barreessitan as dhoottanii uuma tokko maqaatti godhattanii sanii gadi waan barreeffatan itti barreeffatan akka feetanitti jechuudha. Akkuma mul'atu kunoo dhufee jira asititti amma wannin tuni bakka tanatti imeelii irratti zabbatti jechuu gara gaggaltii yoo isin cal jettee teessee olii buttanii kunoo bakka tana dha'ottanii akka gara gaggalu jechuu anama shabakaan cufaa waa ta'eef kanaaf cal jee malee isiin ofumaa naqatti jechuudha imeelii irratti eega imeeliin bakka tana dhufee jiraate naman dhibu jechuudha. Ammoo barreeffamni isa kana PDF akkamitti fuuna jennaan tuttuqaalee sadeen sana dha'ottanii ammallee itti deebitanii bakka tana dha'ottanii isa olaanoo irratti dha'ottanii amma kitaaba PDF ka fuula jawaala irratti hin buune kun haala kanaan jira mee amma tokkuma keessaa isin agarsiisu sharhu sunnaa kana gadi dabarsee achirratti amma yaani shabakaan kiyyan jiru intarneeta waan cufee jiruuf haala kanaan naa baha akkuma agartan kunoo bakka tanarratti inni shabakaan hin gashiin haala kanaan mul'ata inni galee jiru immoo kunoo kitaaba kunoo kunillee jechuudha PDF ma galee jira jechuu irratti haala kanaan galfatuu ni dandeessanii sagaleen kun akkuma agartan kana sagalee waraabuu ni dandeessanii yookaan ammoo sagalee nama biraa asirratti waraabbatuu yoo feetan asiidhaan gadi irratti dhoottanii sagalee asiin irratti fudhattanii irratti qadda'uu ni dandeessan jechuudha. Haala saniin isiniin jaa barreeffama aappii ajaa'ibaati itti fayyadamaa isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.